ole he video chuan phrasal verb langsar zual deuh I man ngal thei tura poimo te le a man dan tarlan in tum chin te break up ti hi I han en sin don te ang break up if a marriage or relationship break up it ends mo in trend relationship enge bial nu bial pa te lo ne ya ngai zong te lo ne ya khami in trend na mo atop na khami soinan khan break up ti hi an mang thrina ni chuan sentence siamin break up man dan chu I han ti fi don te ang don't break up your girlfriend or boyfriend otherwise you'll regret mo don't break up your boyfriend or girlfriend ingai zong ibial pa amo ibial nu amo kha trend su ani lo chuan nakina ani lo chuan in chhir dang tina ani break up kan ti chuan in trend top soina ani chu pass out en le ango pass out kan ti chuan to become unconscious for a short time mo misawa kan da theidan chuan reilo te thil hrelowa omzok mo entirnan unconscious omzok unconscious engma hrelowa omzok soina kha ani hun reilo te chung soina ka ani heta for a short time mo hun reilo te chung thil engma hrelo omzok lu hai te pon kan han tlu zoka khatiang engma hrelo omzok soina ka ani anuaya sentence siamin amandan tarlan intum le teang he passed out as soon as he saw the blood mo thisen amu vele khan engma hrelowin atlu engma hrelowin a om tina ani pass out ti chu engma hrelowa hun reilo te chung om tina ani chu pass away han en leila pass away ti chu to die mi zo chuan thi kan nun na top mo mi thi kan thi chuan kan pass away ani mo kan thi ani khatiang soina kha pass away to die ti top loin pass away an ti thrin ani chu sentence a man dan I han da le teang a chian jok nan it's been 3 years since my grandpa passed away mo kum thum lai alo liam ta kapu thi atang khan kum thum lai alo ni ta tina ani pass away kan ti chuan thi nun na top soina ani chu ask out kan ti chuan to invite someone to go with you to a restaurant or more etc like cinema po engpo mi tu amo thil ti pui tura is som soina ka ni hei mi zo tong in som thil ti pui tura som tin kada thil ti pui tura mi is som mo restaurant kal pui tur te cinema en tur te khatiang som soina ka ask out anti ani example in pele teang he did not have courage to ask Lyra out mo huai sen na anei lo Lyra len chua puya som tur khan huai sen na anei lo tina ani ask out ti chu len chua pui a som mi tu po kan va som a len chua puya kan som thil ti pui tur kan som khatiang soina kha ask out anti chu ani stand out kan ti chuan to be very easy to see or notice mo thil mu ol sam tak langsar tak soina kha ani langsar mu ol sam tin mi zo tongin kan handa entirnan korseni ha kordum kara ivadin chuan mitam takara I mu ol sam mani khatiang angkha stand out anti chu ani stand out mo chuan anwe hian example pe in amandan in ti chiang don tiang her red dress made her stand out in the crowd mo mi puizinga a om khan a korsen ha khan mi puizinga a om po khan mu ati ol sam ani tina ani stand out kan ti chuan langsar mu ol sam tina ani chu grow up in enlet yang to change from being a child to being an adult mo thranglian puitling ni tura thranglian soina ani grow up ti chu thranglian tina ani chu no pangte kan ni atanga
puitling pan tu chon kan grow tangai mo kan than angai khami grow up ti chu thang lian ti na ani sentence siam in ti chiang don te ang I want to be a doctor when I grow up mo ka than len huna chuan doctor ni kadu mo ka than len chuan nok doctor ni kadu ti na ani grow up ti chu thang lian puitling tu ra thang lian soina ani chu get along kan ti chuan if two or more people get along they like each other mo in kom nge in ngai na khami soina kha ani get along ti chu mi in ngai na mi in kom nge khami soina kha ani chu a hnuai hian example pe in soifia chiang le jok don te ang enge sentence a siam dan tarlan in tum le te ang she's really get along with their neighbor mo she's really get along with their neighbor kan ti chuan enge a then om tenen anin kom ngei lutuk anin nel lutuk tina ani get along ti chu in kom ngei in ngai na in nel tina ani chu save up kan ti chuan to keep money so that you can buy something with it chu mi an zia chu poisa khol poisa ilo khol chuan nakina thil ilei theyang thil le ta na kan poisa khol soina kha ani khol poisa khol tin handa ta ila sentence a siam dan aman dan in en le don teang my sister is saving up for a new phone mo ka unaw nu chuan poisa a khol phone thar le nan khan mo poisa a khol tina ani save up ti chu khol poisa khol soina ani chu try on ti chu to put on clothes to see how they look or if they fit mo thom no in hachina itok le tok lo khami atan khan try on hi mang thin ania mizo tong chuan hachin in bel chin tina ani anuaya hian amandan in tar lang le teang she try on the shoes to make sure they fit mo a pheikhok abun chin abun tok le a tok lo a en chin nan khan tina ani try on ti chu in bel chin hachin bun chin soina ani chu turn off to make a piece of equipment start working by pressing a button or moving a switch enge thil TV tepo le light tepo kan on don chuan khami button kha kan press angaya chumi chu mizo chuan a hran pa in kan nei chuang lo on off ti in handa mela example in peteng do you mind if I turn on the TV do you mind if I turn off the TV poi ti lo chon TV hi kalo on do na mi poi iti lo chuan TV hi kalo off do na mi tina ani turn on ti chu on tina tinung mo turn off kan ti chuan off khami kha ani achiang tura ngayang ole tun video tan chuan du tok le don ta ila video danga kan ti ang thawin word power kan hriat tur poimo malangte inda chuak le lokang regret incheer mo unconscious engma hrelawa om mo thil hrelawa unconscious ti na hani engma hrelawa om invite som courage waisen crowd mi pui om khom khatiang pung khom mi pui om khom soina kha ani adult puitling thankin to mo kumsom pariat chunglam tina ani chu neighbor thren om I thren om te soina ani chu fit kan ti chuan tling tok achung sentence a po pheikhok pun tok mo khatiang fit soina kha ani chuan tun kan video chuan soito angkhang kan du to kanga enge engtin nge sentence ka siamang ti te kha in lo enanga tuna kan sir atang khan tangkai taka he channel hi ilo man thei nge nan du sakna sang tak kalan chi